signature pinang ma dedi ama signature pi hot man ke Genu Vlogs bukan lo amat so officer bang nang kini dah la se to kardong karbiang long lamen pini vlogs atau pic bang gala pen lo nili pacu Facebook fan club lo nili post lo 7 days 7 vlogs challenge ni metang han kuri ko la si pini bang ke day 1 lo so day 1 lo pini ke la si pini vlogs bang ke atau pic bang ke मैंने request bang dolo stamel how to fly a drone मैंने drone ko sonsi pangjar naing ma la so a vlogs bang sang tum thek mon long po a video stamel tum thek mon long po la si kado ka ve tum ta nang lang ik noi du tweet an ka lang la pen ne channel long nang le tum akki milang polte please men subscribe vek tha la pen share vek tha na pen jerpo jupi honda pa subscribe noi la pen lang misen polte like noi la si ke Instagram lang follow lang modern follow noi Genu Vlogs pula la pen a video le pangcheng pina la si tonte de so drone pangjar jangko nili tum ke fast ke naing ke mobile Android kalite iPhone so ke next bang ke controller la det pen kenang sot ke battery ke kenang sot lo la pen main ke drone ke nang po la det pen ke arweng nang po and data cable la nang sot so nang lang don bo mo de so guys non man battery thonan chala so fast po holding nang po la ke pen so la battery non phone po so guys nang litum la bene Play Store nang nang bo la dat pen ke nang litum tong nang po drone men DJI Go 4 pudi la lo pen already ni download ad lo kita mo nang litum mo install lai so la pen open long dam so la hen lo application ke so depen ang litum agree long dam nang po so lahen lo amo nang litum sign in sign up means mo sign pini dun noi sign up dun noi so mo Gmail account chum nai na jan noi mo lan ve lo lamang ke la sign pini account chum nai tang lo polote so aja ta chaw da men chaw di nili tok po Genu Vlogs po pen India long lo mail pen complete so lahen lo DJI Mavic 2 Pro drone lo la pen aja ta drone no dak dam nang po la pen ko so drone mas nang litum use ma la dak do lo so ke cheng sini amen po Mavic 2 Mavic Air Spark Phantom 4 Pro jo Phantom la hai do lo Inspire 2 Mavic Pro Phantom 4 jo la drone an lo si ko so drone bang se use ne bang ke la Mavic 2 Pro bang se use so guys la that pen ke nang litum la dak power button do ho power button ber nang po
so connecting pun check lang lo engke connecting pun check lang adlo polote non elo dem bernang la drone attack la battery attack la hidi 2 second pu ber haning ke non ke penialo la so sound nang lang lo polote stop lo engke la puta na check lang elo ya GPS mode pun check lang lo so guys la that pen nangli to misi update nang klang la fly safe po la so update nang klang wi alamang ke la so pori update vek nang po la sinon 31% lo ya sorry 33% la si 100% naning hong de nang de alamang ke kecheng pen si nang paklang lo nangli tumpan kaching hon pen la si please do like share and subscribe nili nangli tumpan paduk pek an lo la pen nili ajar nang ne nangli tum ajar hormuta nang ne matro support nang po la pen nang share pinang po la pen nang jirpi honda pa subscribe nang po la lo alamang ke si la 100% na pleng da po de cheng hong ding na so non ge ready to fly lo so dakta ko update nang check lang thuli lo ya lamang update nang pic alamang ge la lo 18 MB an de ya Lapudo like a beginner sampan lo kasi direct take off lo take off nampak lang pon po la so joystick attack la berte attack lampo la mela so joystick aruman bote arum lo dan joystick ako lapu left nut pon bote Gila po 1 run starting po 1 run starting elo da ako pinilong bear no take off ami thang lo la ke dam po automatic lo tumi ang tum la joystick la attack bear pate attack dam po ko joystick bang arum dam po ingke la so lapu joystick bang ke la left no right no stamila 1 run mari po galo lamang ge gala ben ga po arum pa sunchat po ne so ingke so joystick bang ge ni suppose ni non lapu right na lo dan jo ini lapu side na berda bote lapu nadam po ingke lapu side na berda nadam po lalo kela bang bote apang na bang po ingke la apina ber bote apina bang po lapu dal apina ber bote apina dam po lalo asipini atau lama la pini tutorial bang ge so laso controller off vi pote da off button nong dui mane ami thang press nong po hedi double tap ja so la off lo la non drone bang so la drone da off vi polote la dak battery long mat lo off vi ge dak double tap ber nang po so off it lo so guys right now the forest Dongga forest I belong to the lo la pen la pu pini la mangge pena June 5 lo la pen World Environment Day lo la pen la pu mir hai mai theng pierong hai pon inke mane peneson do bonani tum penam thek long po la pen ekta interesting question ala mangge one of the officer do mane nang chini da lo mane ni channel mane hala da signature pinang ma didi ama signature pi hod mane la ni men pulo mane copy phan la la YouTube channel do onke ni men ke Jinu Vlogs bu ben lo amat so officer ba nang chini da la se interesting pic la so one ning sampai kan lo la si so la hen lo plan ke so
so direct hem le chingki che than tu phet na so ante de so already hem wang lo la pen thing pi rong da wan lo dosta ne do ne wan and so guys so next asin bang le lang tu phet nang de forest officer hai lang chini de Genu Vlogs bo busel wala officer da asap so ke the mocha do bon mane copy phan lo pel hai ama ningke la youth tum phan mane YouTube long mane ni YouTube channel do lo Genu Vlogs pu la se youth tum phan paklang yi mane thing pi rong da in ning pu la hai la than la hai la son than la ma ingke man ke Genu Vlogs ge de pu ang chini lo so guys pini asin ke lan ve lo la pen penap le chetong tu phin nang alamang ke pini penap ni li tum planning do mane lasi nanglang dun bo mo de kado go ta chong hong ding no lasi pini a vlogs bang ke lan vet la